5 ноябри соли 2019 дар доираи сафари расмӣ дар шаҳри Берни Конфедератсияи Швейтсария асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ширкати байналмилалии Гленкор Айван Глазенберг мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон бо ин ширкат ва дигар корхонаҳои бонуфузи Конфедератсияи Швейтсария баррасӣ гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ки аз муҳимтарин соҳаҳои равобити дуҷониб ба ҳисоб меравад изҳори қаноатмандӣ карда, шарикии самараноки ширкати Гленкори Швейтсария бо Талкои Тоҷикистонро дар соҳаи истеҳсоли алюминий намунаи хуби чунин ҳамкорӣ номиданд. мавриди зикр аст ки таи 12 соли охир Талко ва Гленкор дар маҷмӯъ ба маблағи 4,7 миллиард доллари амрикоӣ амалиётҳои тиҷоратиро ба анҷом расонданд. дар назар аст ки дар давоми 5 соли оянда ин ду ширкат тибқи қарордодҳои ба имзо расида ба маблағи 1,5 миллиард доллари амрикоии дигар ҳамкории тиҷоратӣ ва маблағгузорӣ хоҳанд кард. таъкид гардид ки бо дар назардошти имконоти мавҷудаи Тоҷикистон ва иқтидори Гленкор бароҳмондани ҳамкорӣ дар дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ барои ҳарду ҷониб судманд хоҳад буд. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба дарёфти роҳҳои нави тавсеяи ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ бо ҷониби Швейтсария, аз ҷумла бо ширкати Гленкор дар соҳаҳои гуногун, пеш аз ҳама дар татбиқи лоиҳаҳои коркард то ҳолати ниҳоӣ дар конҳои маъдани тилло, нуқра, сурма ва синк табодули андеша карданд. истифодаи имкониятҳои ҳамкорӣ дар бахши энергетика ва дигар соҳаҳои истеҳсолии иқтисоди миллӣ, татбиқи барномаи таҷдиди иқтидорҳои ширкати Талко ва саҳмгузории ширкати мазкур дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии Тоҷикистон, яъне саноатикунонии иқтисоди кишвар зарур шумурда шуд. мо зимни мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мавзӯъҳои дар робита ба имконоти ширкати Гленкор баҳри тавсеяи густариши ҳамкориҳоро бо ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор додем. ширкати мо Гленкор тӯли 20 соли охир таҷрибаи хеле ғанӣ ва ҳамкориҳои пурсамару густурдаи робитаҳои тиҷорати иқтисодиро бо ҷумҳурии Тоҷикистон дорад, ки пеш аз ҳама ҳамкориҳои мо соҳаи истеҳсол ва содироти маҳсулоти арзизӣ ва алюминийро дар бар мегиранд. чунин ҳамкорӣ бо ҷумҳурии Тоҷикистон хеле пурсамар ва муфид буд. хеле имконотҳои зиёд имрӯз дар Тоҷикистон баҳри зиёд намудани истеҳсол ва афзун гардонидани ҳаҷми содироти маҳсулоти алюминӣ мебошад. пеш аз ҳама барои расидан ба ин ҳадаф чунин имконоту зарфиятҳо дар Тоҷикистон дар ҷодаи дастрасӣ ба зарфиятҳои бузурги гидроэнергетика ва истеҳсоли нерӯи барқи арзон ва дастрас мебошад, ки чунин омил ва зарфият ба ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад то ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти алюминии худро дар ояндаи наздик ба 500 000 тонн ва ҳатто дар ояндаи бештар ба ҳаҷми 1 миллион тонна расонад. мо бовари комил дорем ки бо дастрасӣ ба нерӯи барқи хеле фароғ ва захираҳои бузург расидан ба ин ҳадафи наҷиб кори саҳл хоҳад буд ва ширкати Гленкор дар робита ба имконоти густаришу тавсеяи ҳамкориҳои минбаъда дар афзунгардонидани ҳаҷми истеҳсол ва содироти маҳсулоти алюминӣ бо Тоҷикистон хушбин буда барои расидан ба ин мақсад мусоидат ва кӯмаки худро дариғ нахоҳад дошт. дар доираи сафари расмӣ дар Конфедератсияи Швейтсария, мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо доираи соҳибкорону сармоягузорон ва роҳбарони ширкатҳои ин кишвар баргузор шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар форуми соҳибкорон бо нутқи пурмуҳтаво суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин мулоқотро иқдоми муҳим дар самти роҳандозии ҳамкории мутақобилан судманди тиҷоративу иқтисодии кишварҳо арзёбӣ карда, барои доираи васеи намояндагони соҳибкорию молиявии Конфедератсияи Швейтсария имкониятҳои фарохи ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ дар Тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. ҳамкориҳои самарабахши ширкати швейтсариягии Гленкор бо ширкати алюминии тоҷик Талко намунаи умедбахши ҳузури ҷониби Швейтсария дар иқтисоди кишвари мо мебошад. мо дар ин ҳадаф ба ҳамроҳии ширкати Гленкор ва ширкати алюминии тоҷик Талко ба ҳамдигарӣ ва ҳамроҳии мо дар ҳамкорӣ бо ҳамсаҳамкорон ва ҳамҷоян ба ин роҳ мебарем.
در دامی 15 سال اخیر حجم عمومی گردش تجارت میان این دو شرکت به زیاده از 4.5 میلیارد دلار امریکایی رسید. طبق شرطنامه‌های متقابل در نظر است که در دامی 5 سال آینده به مبلغ قریب 1.5 میلیارد دلار امریکایی انتقال متقابل مال و محصولات صورت گیرد که خود دلیل واضح مناسبت‌های استراتژی این دو شرکت میباشد. حالا ما یک کارخانه ارزی داریم، با گلینکور همکاری داریم. ما علاقه تجدید کارخانه را شروع کرده ایستادیم. آینده این نزدیک تا 500,000 تن و در آینده نه آنقدر دور نیت و مقصد ما آن است که تا 1 میلیون تن این 3 سال الومینیوم را به راه مانیم. خب در این جاده می توانیم هم استفاده نه که همچون اشیاء خام ما صادرات کنیم، کارکرد الومینیوم یعنی از محصولات تیار در داخل کشور از الومینیوم را نیست ما باید اندیشه کردنمون در کار هست. سلام عرض میکنم. من ایرج شیروانی هستم، برای کریدیت سوئیس کار میکنم. خیلی خوشبخت شدم که شما رو ملاقات کردم و میخواستم براتون بگم که ما واقعا خیلی با شما، با کشور شما، با مردم شما همکاری عمیقی میکنیم. میدونین میخوایم سرمایه گذاری بکنیم تو کشور شما، چون که واقعا هر چی که میبینیم راجع به تاجیکستان خیلی برای کمپانی من مهمه که با تو میتونیم کار کنیم و برای سرمایه گذاری بکنیم تو کشور شما. ببینیم نخست وزیر شما واقعا مرد خیلی روشن فکره و یه کسیه که ما هممون واقعا نگاه میکنیم و ازش میخوایم یاد بگیریم و باش کار کنیم و واقعا این برای ما مورد افتخاره که بتونیم برای کشور شما کمک کنیم و همکاری بکنیم. ببینیم ما هم با روگون و صد روگون و تالکو اون دوتا بعد بانک مرکزی تاجیکستان هم خیلی باشون کار میکنیم و همکاری میکنیم. خیلی ممنون. صنعتی کنونی با سرعت کشور و با این را از کشور اگراری به اندستریالی اگراری تبدیل دادن تاجیکستان یکی از هدفهای استراتژی و آینده‌دار حکومت مملکت به شمار می رود و برای تطبیق آن فضای مفید فراهم آورده می شود. با در نظر داشت مهمیت این مسئله در دایره سفر رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در کنفدراسیون شویتساریا ضمن ملاقات با رهبریت عالی و نمایندگان دایره‌های سرمایه‌گذاری و صاحبکاری به مسئله گسترش همکاری در ساحه صنعت و تأمین رشد این بخش اساسی اقتصاد ملی توجه ظاهر گردید. پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان ضمن واخوری با پرزیدنت شرکت شویتساریایی گلینکور جناب ایوان گلازنبرگ مسئله جلب سرمایه شویتساریا تحکیم و گسترش مناسبت‌های تجارتی با شرکت تالکوی تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. مورد ذکر است که با در نظر داشت امکانات موجوده تاجیکستان و اقتدار گلینکور برای ماندن همکاری در دیگر ساحه‌های اقتصاد ملی برای هر دو جانب سودمند خواهد بود. شریکی ثمرناک شرکت گلینکور با تالکو در ساحه استحصال الومینی نمونه خوبی چنین همکاری ها می باشد. حجم عمومی گردش تجارت میان دو شرکت چرا از 7 میلیارد دلار امریکایی در دوام 12 سال همکاری نشان می‌دهد که تاجیکستان و شویتساریا علاقه تجربه کافی برای ماندن همکاری های متقابلا سودمند تجارتی را دارند. سرمایه‌گذاری شرکت شویتساریایی در تطبیق برنامه تجدید اقتدارهای شرکت تالکو نیز میتواند نظررس باشد و برای بالا برداشتن اقتدار استحصالی کارخانه در حجم تا 1 میلیون تن زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در فروم تجارتی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان و کنفدراسیون شویتساریا که 6 نوامبر با اشتراک سرور دولت محترم امومالی رحمان صورت گرفت، در برابر معرفی دیگر امکانات‌های سرمایه‌گذاری تحکیم همکاری شرکت گلینکور با شرکت تالکو مخصوص تاکید گردید. پرزیدنت مملکت ضمن ملاقات با دایره صاحبکاران اید به دریافت راه‌های نوی توسعه همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری با جانب شویتساریا از جمله با شرکت گلینکور در ساحه‌های گوناگون پیش از همه در تطبیق لایحه‌های کارکرد تا حالت نهایی در کان‌های معدن طلا، نقره، سرمه و سینک اندیشه‌رانی کردند. در نتیجه تلاش‌های پیوسته رهبریت دولت و حکومت مملکت در کاری فروم
ёддошти тафоҳум байни ширкати гленкори конфедератсияи шветсария ва ширкати талкои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба интиқоли мутақобилаи молу маҳсулот ба маблағи 1.3 миллиард доллари америкоӣ ба имзо расид. Бо имзои ин санад ширкати гленкори конфедератсияи шветсария ки яке аз ширкатҳои бонуфузи тиҷоратии шветсария ва ҷаҳон мебошад, бо маблағи 1 миллиарду 300 миллион доллари америкоӣ дар 5 соли оянда, яъне то соли 2024 барои рушди соҳаи алюминӣ, коркарди алюминӣ, иштирок дар истихроҷи ниҳоии маъданҳои кӯҳӣ саҳм мегузорад. My name is Robin Shiner and I run the aluminum business at Glencore International. Ман Робин Шайнер аст. Ман роҳбари дивизиони алюминий ва глинозем дар ширкати Glencore. Мы только что провели очень интересный форум в гостинице Дольдер в Швейцарии о возможностях привлечения инвестиций в Таджикистан. Потенциал, который Таджикистан имеет, колоссальный, не только в сфере производства первичного алюминия, так как мы уже в этом секторе очень хорошо вовлечены, а также в секторе майнинга, то есть горнодобывающем секторе, учитывая, что какой у нас имеется потенциал, мы всего лишь немножечко исследовали. Учитывая сегодняшнюю глобальную проблему глобального потепления и его устойчивого продолжительного развития в этом секторе, у Таджикистана очень большой потенциал гидроэнергии, ветряных мельниц, которые могут нам всем помочь в борьбе с выбросом углеродного газа. Наша основная задача на данный момент — это помочь Таджикистану, в частности Талку, вернуть производственную мощность первичного алюминия в 500 тысяч тонн, как это было раньше, но и также не упустить возможность помочь Таджикистану в других секторах. Thank you very much and thank you for coming to visit Switzerland. This was very fruitful. ёдовар мешавем ки 5 сентябри соли 2016 аз тарафи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои паст кардани сатҳи вобастагии ширкати Талко аз ашёи хоми воридотӣ, ҳамчунин мавриди истифода қарор додани имконияту захираҳои дохилӣ дар ноҳияи Ёвон корхонаи истеҳсоли креолит, алюминий фтордор ва кислотаи сулфатро ифтитоҳ карданд. Креолит, алюминий фтордор ва кислотаи сулфат аз маҳсулотҳои асосӣ дар саноати истеҳсоли алюминий ба ҳисоб рафта. То имрӯз ин номгӯи маҳсулот асосан аз кишварҳои назди Балтика, Беларусия, Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин барои эҳтиёҷоти ширкати алюминии тоҷик ворид карда мешуд. дар маҷмӯъ татбиқи лоиҳаи бунёди корхонаи азими истеҳсоли креолит, алюминий фтордор ва кислотаи сулфат дар оянда рушди истеҳсоли алюминийро дар Тоҷикистон ҳамчун маҳсулоти афзалиятноки содиротӣ таъмин намуда ба натиҷаҳои назарраси тиҷоратию иқтисодӣ шароиту имконияти мувофиқ фароҳам меорад.